Y a principia del sábado, el bien con todo afectado seguridad desde el tiempo del Zamboanga siege aquí na ciudad de Zamboanga. Si del año 2013, onde-onde el checkpoints y prohibido entre mga vehículo ng pueblo. Es lang mismo pasado día del sábado. Otra vez, ya sinti al pueblo de la ciudad con el bien afectado seguridad hindi por causa con la guerra, sino para darle seguridad con el mga vivientes quien quiere participar y mira con el principio del conducta de actividades de la ciudad de Zamboanga para el Hermosa Festival. Dentro de el bien manada presencia del Mezclao Police y Army na pueblo de la ciudad, el mga barko del Navy y Maritime Police na lamar, y mga drone equipments del PNP, usa sila para man-surveillance el andanza del actividades. Lo mismo el jefe del Police Station 11, Police Superintendent Bonifacio Arañas, habla el tiene buen resulta y Pacifico mga mejoras de seguridad kaya implementa sila. So far yung opening salvo natin talaga ano naman siya no, maganda naman yung security arrangement natin, yung deployment natin ng personnel kasi nasunod based doon sa ating security plan. In fact, yung ating force multipliers nandoon lahat. Yalena de Vivientes del Ciudad, el centro del pueblo na competition del mga barrio na di ilabandorial competition para alina Paseo del Mar desde el pueblo. Ya conduce también con el procesyon, queda Pacifico. Okay din, wala tayong naging problema. At the same time, yung personnel natin na regular deployment natin tuloy-tuloy din. So far, okay yung ating security arrangement. Even this morning, yung ating first day ng procession, yung daily procession natin from Cathedral to Port Pilar. So walang naging problema. Actually, it took only around 30 minutes from the Cathedral. Ya queda también asigun suave el tráfico na centro del pueblo por causa con el temporary transferida del mga public utility vehicles na pueblo. Pero sila asigun niya dali konsiderasyon para con el mga PWDs y senior citizens por causa con el mga reklamo del mas temprano. Maraming ang nag-react, medyo malayo, medyo ganito. Tapos yun nga, yung iba is may may narinig kami sa media, yung may mga senior citizen tayong nag-complain na medyo malayo nga. So yun nga ang inano namin na medyo pagpasensyahan nila yung ganong sistema. Pero may iba din concern, may mga tumatawag na paano naman yung mga PWD. So sabi ko nga, they could arrange with our personnel doon, halimbawa, pasahero ng jeep, PWD, hindi mo naman pwedeng hayaan maglakad ng ganun kalayo. Pwede nilang kausapin yung ating traffic enforcer or police officers doon sa area. Pidimiento ahora de la autoridad para cumplir con el dila pedido para numas usa con el sombrero, hooded jacket, ilevada del mga backpacks. Ya tiene también asigun buen andahan sa implementasyon del temporary relaxation del implementasyon del National Helmet Law. Albert Luna, Dateline Zamboanga.